Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov, eşi Aygül Japarova ile birlikte bugün Kırgız Parlamentosu milletvekili seçimlerinde oy kullandı. Devlet Başkanı Bişkek'te Belek Kültür ve Eğlence Merkezi'nde bulunan 1053 nolu sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sonuç olarak devlet başkanı yurttaşları seçimlerde aktif olmaya ve sivil konumlarını savunmaya çağırdı. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо процесси жүрүп жатат. Ошондуктан биздин баардык жарандарыбызды шайлоо процессине активдүү катышып берүүңүздөрдү суранамын. Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетемин, шайлоого келип активдүү катышып бериңиздер. Уважаемые кыргызстанцы, у нас сегодня идут выборы депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, поэтому я прошу всех наших граждан поактивнее участвовать на выборный процесс. От вашего голосования зависит будущее Кыргызстана и будущее наших детей. Еще раз прошу всех прийти на голосование. Спасибо. Cumhurbaşkanı ülkenin geleceği buna bağlı dedi. Kırgızistan'da Cumhuriyet Parlamentosu seçimlerinin yapıldığını hatırlatalım. 11 Nisan 2021'de yapılan referandumda kabul edilen Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'na göre parlamento yeni yapısı 90 milletvekilinden oluşacak ve karma seçim sistemi altında 5 yıllık bir süre için seçilecek.